Sahudo etimi abaso this particular weekend yetimi area honsem etimi atoja this and many more any atnas yere urban na memendano pay na bibia enso etimi aye kamashane so say na 11th of November 2023 of course the year of our Lord still counting on our behalf yatnas latest ni nyina ha era onsa etimi aka edi afri nemom shane so saboafo bia daroma any atnas yede nsem no enso etimi ababri pam yere omo honsem betimi abasa so na production team no solid nano pay Papa Ike etetwe saso na brantia ne din edi yaw wono enso etimi abua champion striker mu nyina no etetwe na nsem no yaboaboa no a yere eba edi ababeso yetie for saso na MCR no abrantia ne din edi systematic adaroma ena chese Sompa TV on YouTube edidam o kono wakobo ani akohoma na bibia etimi aye kama no achi Sompa 90.7 on Facebook no okọ abomoden share like na ja comment na ho brepam yebeje brani akenkan ne kama enso etimi edi abro na bibia etimi akoyedi no Benizadon ko betima from Eben Mystro mejo so na bibia no enso etimi aye kama quickly yen ransem num not just the latest everybody ba nano pay no yentimi emfa entudwa na bibia entimi enya kama wonim se ne ukopiem e wo ma ne din eri Algeria head coach Panyimpa ne Didi Jamal Belmadi wetimi enso de ne squad na ba bonte omuram not just o ma ne din eri Algeria FIFA World Cup 2026 squad o mo de kwakobo eti o ma ne din eri Somalia ene Mozambique next weekend no adese squad no etimi aba bonte a wotim se bibia edidam na notable names e wom no abrantia ne din eri Hosama Wua of AS Roma wetimi obawra squad num Reed Mahrez wono enso etimi abawram we nyina no notable names ahoto a wo mo etimi aba Adam Onas esina kan de ma Lille Metropole mu nyina no enso etimi abawram mo behwe no ma be konkoden edam mo man team enso eri Algeria not just ne omo qualification to World Cup 2026 no wo matimi start campaign na bibia no enso etimi aye kamahye no so mo first game no wo mo ebebo edi eti o man team edi Somalia not just no achi o ma bebo Mozambique ni nyina no next week and some matches no enso etimi abaso a eno latest free Algeria eba na no pe dia honsem no enso etimi aba na ukopema nya Algeria nkwa na so for mo squad na ba adjese na Senegal led by Papa ne din Eddie Aliou Cisse wetimi enso de ne squad na ba bonten na goalkeepers na Brantan de Edouard Mendy saso na Sunny Dien wono etimi aba na Brantan de Mora Dawa wono enso etimi abawram defenders ne Khalid Koulibaly Abdul Diallo saso na Musa Ndiakate wono enso etimi abram Football Toure wono etimi abawram saso na Brantan de din Eddie Ismail Jacobs wono etimi abawra squad num Abdoulaye Nian wono enso etimi abawram mu nyina no defenders ahodo a Papa ne din Eddie Aliou Cisse wetimi aparedi omo area squad midfielders no yawa Brantia ne Didi Drusa Gana Gay wetimi room saso na Sheki Koyate wetimi room Nampalis Mendy Brantia ne din Eddie Pepe Matasa wono enso etimi abawram saso na Lamine Camara wono abawram Dian Leopold wono etimi abawram na Kripin Diata wono enso etimi abawram attackers no yawa Sadio Mane squad num saso na Boulay Diaye Ismail Assar Brantia ne din enso Eddie Iman Diaye wono etimi abawram na Habib Diallo wono enso etimi abawram Nicholas Jackson of Chelsea wono enso etimi abawram o me adin Eddie Senegal womo squad numa omo bewram na chese ne World Cup qualifiers no womo game against South Sudan eno ombetimi akona chese makobo na bibia no enso etimi aye kamen ye latest update if from adin enso Eddie Senegal womo camp eba na yenko ra club issues kakra na yenhwe de ekoso club issues ekoso e the continent of Africa na kopia club issues no ensempi na ebobo de bad na no pay wonim say Africa Football League me no kasa adese first league no etodwa e wo bi man so Morocco e mo me club and the work of Morocco eto atana ne mieno Emma Sounders eti adabraka ba ko second league no baso nyame yard mo chena e wo man the Eddie South Africa na later sa ebobody ba eni so kopiem a ene TV stations mako 57 ene betimi telecast this game no e wo wiase nyina na bibia no enso etimi aye kama Germany say no kopiem Morocco a 3 TV stations ene betimi telecast Egypt 1 TV station ukopiem Qatar 1 TV station Saudi Arabia 1 TV station United Arab Emirates ebenya 1 TV station wo ho mo enso etimi telecast Africa Football League grand finale no na chese bibia etimi aye kama South Africa 1 TV station ubepiem o my kronkron Ghana ma 1 TV station no GTV Sports Plus wo mo ene betimi telecast sa game no na chese Ghana for ma enso etimi anya bia hwe Zambia no 1 TV station Kenya 3 TV stations Benin 1 TV station Rwanda ebenya 3 TV stations ho Burkina Faso 1 TV station o me ene Angola 1 TV station South Mozambique 1 TV station Togo TV ba ko pe ene betimi Uganda 2 TV stations Tanzania 1 TV station ni nyina no TV stations ahodo a wo mo enso betimi awram na chese o telecast sa game no na ukopiem Asia Germany say na Indonesia 1 TV station ho no so betimi ayi sa game no Thailand 1 TV station enso betimi ayi Hong Kong so yebenya 1 TV station Japan 1 TV station be Singapore 1 TV station ene betimi ayi sa game no ukopiem Australia ho so yebenya 1 TV station Belgium 1 TV station France yebenya 2 TV stations ho Germany yebenya 1 TV station Italy 1 TV station Poland
Holland 1 TV station be and Portugal a host 1 TV station, Spain 1 TV station, Omean the Switzerland 1 TV station be me Denmark, Sweden, Omean didn't know any Estonia nyano e 1 TV stations and a bit me Africa Football League grand finale, second league etoja e will be my so South Africa no and a latest Eben Nano pay dia hon no etoja was Sompa 90.7 FM Nano pay na biano and so etimi aye kamana ne head coach Edema club and didi mama Loni Sounders panyimpa ne din and so the Rona Mukwena panyimpa na din komo na panyini si yamfam toja was your talisman a brantia ne didi Peter Shalule was a boy near fully fit wetimi aye the last 2 training sessions from we no boy no etimi boy juma ema bibia and so etimi aye kama and until no game etimi apano a brantia and so betimi abubi na bibia no and so etimi aye kama and a latest update Eben Nano pay up yeri ahonsem no etimi atoja na yenko piem na chese nei CAF Champions League no nim se enche nyame adma 25th of November yi na chese de bibia etimi ahye so na latest Eben Nano pay ni so okopiem game ba ko betimi atodwa eye Simba eni Asek Mimosa no center referee betimi akwa ginam no eye Mohammed eye Maruf wono ede betimi akwa ginam na watimi akwa to ayi mpanyimpa we no ninchi enso efro mo ya ne din enso de South Sudan no ena eko na wakoto ayi na bibia no enso etimi aye kama enso e o sa game no e de honsem no etodwa Nano pay na yenkopiem still on African sempi na Eben Nano pay na wodi mpanyimpa ne din edi Piso Mosimani wodi se panyin we eba Africa Champions League dia we expert obo adwuma papa wotimi boema club and this Mama Loli Sounders omo gene baako saa so wotimi de eye club ne din edi eye Al Ahly of Egypt eje makoma komienu a wotim sa papa nyimpa ne record na no edin na obu na ketem ekopiem ewo eye omo ne din edi Saudi club ne din Al Wada jameti na no pan se ne mpanyimfo ene na timi ate nkontu abomodin apart ways ni nyina nse se panyimpa no ne modem no eye bibia ho na jameti ne se 10 matches for boy no wotimi awini 6 games ene wotimi bomodin lose 4 ntina wotimi se modem na nkanya ade se hardwins anenso ade se Al Wada boboko no wo matimi agya panyimpa ne din ede Piso Mosimani kwan a ene de Eben se panyimpa no oye free agent a wo betimi akokotoko ne house moso mo betimi akona chese makofa panyimpa no na watimi abebo na bibia no enso atimi aye kama na yentinsim ofie na yemedi afie nkomo Bet Power Premier League no a match ba ko atimi etodwa na match etodwa no yenya club and team ede Accra Lions wo mo ene eye Career United at the end of the respective 90 minutes in soccer action na Accra Lions eto atena ne mieno enya de se Career United e bomodin enso etim bomodin team ba ko enso ewo ho eno eye latest a eba yere ho nsem no etimi atodwa na bibia no enso etimi aye kama ene matches no eto aso Samates 1996 ene na sa game we etimi atodwa mo ne club ya Kumasi Asante Kotoko ede ehye so ewo Samaboy eno achi otena matches a eba so no yebenya club and team ede Accra House of Folk obo Legon Cities yebenya Nations FC se obo Heart of Lions Sasuna Bichem United ebo Tano Bofakwa club and team so Atreman FC ebetwen Real Tamale United from Aliu Mama Sports Stadium na che so mo de ahye so ewo nsu atre na bibia no etimi aye kama Dreams FC ebo Great Olympics Sasuna Mediama Sporting Club etimi abomodin atena eye takwati ene no matwe Brekum Chelsea na che so matimi de awadare ani eno ache Duana Stars ebetena eye osiade ya Jimambadu Park odoma na che so matwe Gold Stars we nyina no eye matches ahodo a etodwa e the Bet Power Premier League media ho nsem no etodwa Nano pay etimi ediama na hye no so ukopiem ewa Accra of Folk omo talisman former 11 wonders talisman abrantia ne din edi Salif Ibrahim Di Maria abrantia we 2021 season no ye kedwo no enso netimi ram SIG best player Bet Power Premier League na energy eba and say after sa abrantia returning from injury no the eto jan say na abrantia mpanifo ne no akọ agreement say boy no extended 2 years contract entimi emfama Accra of Folk na onto aso na omo adwuma eno latest free Salif Di Maria abrantia camp eba na diamante say head coach panyimpa ne din Eddie Martin Kopman panyimpa yeso o Philip boy ni brutal wono ena atimi ni panyimfo akasa se omo den na chese omo extend boy ni contract na ontimi ntenase na omo adwuma na bibia no enso entimi enya kama emfa Masalifu Di Maria na bibia no entimi enkoyi na hye nso Makato se Nkranza Municipal Football Association Makato se enche na chese ene under 13 under 15 under 17 dwumadie no pass na dwumadie no ebetodwa ewo Nkranza Town Park eno Roman Catholic Park ho ena chese dwumadie no etimi abaso na Makato se clubs ahodo pi na ena etimi abe participate na de tienie ade se ene Nkranza se FC participate bi Nkranza cha FC ebeba bebo adwuma na bibia etimi aye kama enso adiamo saso na Roman Case hostless wo mo enso etimi aba bebo bi Nkranza Farmers FC bebo adwuma dokon kwanta 11 targets wo mo enso etimi aba bi normal bebo adwuma na bia etimi aye kama saso na Nkranza addition soccer academy wo mo enso etimi aba normal bebo adwuma saso na Fiema Agroma FC wo mo etimi
etimi aba bebo adwuma na bibia etimi aye kama ye free 11 Lions wɔn enso etimi abomodin abe participate Akrapon FC etimi abe Bobby saso na Nkranza Mix soccer academy wɔn etimi aba na kyesɛ wɔn abebo adwuma na bibia etimi aye kama asuo so efo so etimi aba bi na kyesɛ wɔn aba bebo adwuma na bibia etimi aye kama tisha no so date no 19th of November and a games no etimi aba so wɔn Nkranza Town Park na bibia no etimi aye kama maka to so we under 13 under 15 under 17 wɔn nyina participate na bibia no etimi aye kama enso national so said Ketokreku His Excellency Ghana Football Association President Wari to just ne ka jam young and grow them no meno ka say Nkranza Municipal Football Association led by Mr. Kofi Wayo wo enso boy adwuma pa eno nti meba wan kran na mo asiso a mo pese mo ye officiators ana say mo bo modin mo di referee na bibia timi ye kama no mo modin na chese nyame adma na me ndai meno ka say kopie mo Nkranza Children's Park training ni guso koso wo so betimi de ho ahye mo na ye free sikatua bia anim eno nti okọ said Ketokreku kan say ka jam young and grow them no eno na Nkranza Municipal Football Association wo enso ebo modin aye na bibia no etimi aye kama eno nti bo modin na fa ho hyem makacho se memi ndabia no training no enso etimi ekoso ewo Nkranza Children's Park eno nti usu betimi akọ na wako training na enche ye behu na udi bo ni bi na bia etimi aye kama sompa ye dwuma di etimi bas utim sa beba wa na friend Stella na ne modin mo no hye nipa ni nyina no kadam young no bi ena nei wono enso eboa na chese Ghana football etimi atumpon eno nti de opeso ye enquiry sa be friend panyimfo no ewo 055 54 11225 055 54 11225 obe friend panyimfo na chese modin sa wo na watimi akọ na so watimi akomodin na officiate no wo so watimi akosua de no wa be referee panyimpa my Ghana mo isan say nei obeka ya FIFA World Cup 2022 center referees obi pocket $100,000 ni nyina ne sampa o makobo adwuma ama bibia ye kama 2% so di sika sa ade a na chese okọ na watimi akọ training ne bi na bibia etimi aye kama na mo ma no pai makacho sa boafo bi ata Roma na abribia no yenya bre eba na agodie mu nsem etimi enso de ba na bibia etimi eye kama ano pai alala construction and training center wo mo se me nkancho se bra wo ye boga na wutie me wa bie nyame e wadom wonsa to bi so wo pese obesi fie makacho se mfa nkoma abusua panyini na obeba na chese ye de akoya yi amaka ba ba de se hadwen bomodin alala construction and training center e na wo di sika na ebe dan no se wo pass ase ato se ne wo asase ne bi na pese ye sifie no brikuma bi mu etimi edema no alala construction and training center e na wo de wani etre eno achi ye ma training na se ye bomodin na ye si dan na ma ne ye ma mabunu no so adwuma ye eno ntu ya ba ya wo ya brante wo pese osua ko ye fa so eye nyinam kane ho adwuma ko ye fa so to ties plumbing biodigester ni nyina no alala construction and training center wo mo edi ho dwuma eno nti wo bomodin ye sifie na ma ho na ye bomodin aboa mabunu so na o matimi anya adwuma nti aropa yi bomodin na fo ani kirem na ye moaw na bibia no entimi enye kama emfama ewo honum eno achi okọ na chese yetimi aboa na asase no so wanya bi ato eboofo so na bibia timi aye kama eno achi enkoto asase a wo bekọ na chese manso kwabra ne de na nya akogu so enso ne ye to ma eba na sa wo bedi kota konia ba eba na se hadwen tuanamo alala construction and training center ena wo de wani etre na yetimi aboa na bibia no enso etimi aye kama ene main office no ewo Nkranza Nkranza Teachman Road Nation Junction ena obehu mo anes no direct opposite Fabia FM Nkranza wo de wani etre na ne director akodi nkomo sa so na homatofo no bomodi na pusu ewo 054 ofre 0543 79381 o fresh ahomatrofo no na yetimi abo eno achi saso betimi afre 0249 591 700 0249 591 700 o fresh ahomatrofo na alala construction and training center yetimi aboa na bibia no enso etimi aye kama ediama ewon Nkranza Krodwama ene last chance travel and tour makacho so betu kan obekwa ma no ne eye last chance travel and tour na wo de wusika sem hyehye ekwajan wo mu na yaboa makacho said the man last chance e dance so from other travel and tour agencies no ne say last chance de wokwa wusika no ye bo modin age na ye gina so na yaboa wo de woni birth set woni passport woni pro no wanya blem ye bebo modin ne yetimi aye bia ma na bibia no enso etimi aye kama enso wo pese okọ Germany Belgium, Denmark, France, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland, Nina no last chance travel and tour and all the kwako down mo na yetimi aboa ebia na so pe Canada, UK, Australia, Ireland, ho nyina na yebeboa Dubai, Qatar, yebeboa no kwako drasum dream na bibia no etimi aye kama enso edi ama Kumasi ye Obokrom Junction ye ne Church of Christ Asontano eneti enimhwe saso no wani chim ewon kran ye wo Achimota, Kisima, Kofme Plaza hwa and I'll be last chance travel and tour na one ye edin sa so puso amatofo no 0543 5659
5968 0543 56 5968 o frem panyimfo na yetimi aboa wakonto nhyehyɛ ni nyina no ebekɔ jojo enso atimi edi amount Seko Giga Herbal Center makacho se kona kopo madura yato ne din Seko Giga Herbal Mystro ne bi na dro we na dwuma eye no ese wani ensese ye ka kyerɛw eno nti obekɔ na yetimi aboa na bibia no enso atimi aye kama atimi edi amount ye na ehomra ye ba amano ne nsɛm no esipe ye de aka atwe ni nyina no enso ebetimi aba na bibia atimi aye kama ye den ho abasisi a. Are you ready? No match Burnley, Yebenya Club and the Eddie Crystal Palace, so much Everton, no match Media Wadariani, Manchester United, Old Trafford, one much Luton Town, no match Eddie Boy, Bournemouth, Air Club and the team, and so the Newcastle United, Aston Villa, Ebebo Fulham, Club and the Brighton and Hove Albion, elsewhere, one more Brighton and Community Sports Stadium, no match Club and the Sheffield United, Liverpool, Air Anfield, no match Brentford, Club and the West Ham United, Air Nottingham Forest, big game of this particular weekend, no, Chelsea versus Manchester City, Yamiad Mochana, exactly 4:30 p.m. and as I game no 8 atoja yeri hon sem no enso 8 aba na bibia ntimi ayekama yenwram na other fixtures other matches ahodo a eba no yemfa hon sem no ntimi emra ukopia wo the German Bundesliga yebenya Augsburg se obo Hoffenheim club and did by Munich ebo club and did Helvenium not just bibia ntimi ayekama Darmstadt train main so 5 VSB Stuttgart train Borussia Dortmund Bochum train FC Cologne Bayern 04 Leverkusen led by Xavi Alonso womo train Union Berlin club and did Werder Bremen train Eintracht Frankfurt na RB Leipzig atwe Freiburg wenyina no matches ahodo ebetimi atodwa the German Bundesliga dia honsem no enso etimi atodwa ediama na no pay na bibia etimi ayekwantu kopia the German Bundesliga mu a said nhyehyɛ no esitie na matimi ediama dwumadie no so na bibia etimi ayekama yenkopiem na kyese nei Italian Calcio Serie A no yemfa honsem entimi emra me no kase ukopiem ya de se FIGC no Federazione Italiano Gonco Calcio wo ma ye fixtures ne kama enso etimi ediama na no pay ya de se club and didi Lecce etimi abo AC Milan, Juventus, Ebo Cagliari, Monza, Ebo Torino, Empoli, Club and Didi Napoli, Ebo Empoli, Sassuolo Fiorentina, Ebo Bologna, Udinese Calcio, Ebo Atalanta Bergamo, Natchez Club and Didi Lazio, Womacho in Roma, Boboku, Inter Milan, Miatana Stadio Giuseppe Meazza, no match Club and Didi Frosinone, when you know matches Sahudu Betimia Basu, Italian Calcio, Real Media Hunsemno, and Suetimia to Janano Pay, Young Ram, other fixtures, the Yamfa latest are Ebo Wadi Fru Ebano, Entimi and to La Liga Santander, matches Sahudu Etimia Basuno, Adesi Ebenya Rayo Vallecano, Se Obo Girona, Club and Team Eddie UD Almeria, Ebo Real Sociedad, Granada, Ebo Hatefe, Club and Didi Osasuna, Ebo Las Palmas, Real Madrid, Ebo Valencia, Ebo Santiago Bernabeu, FC Barcelona, Ebo Spotify, Eye Camino, Womo 8 Miatren, Club and Didi Deportivo Alaves, Sevilla, Ebo Real Betis, Atletico Madrid, Etna Wanda Metropolitano Sports Stadium, no match Club and Didi Eddie Villarreal from Stadio Ceramica, not just a BPA Timi Aye Kama, when you know a match Sahutwa, 8 Bedia Honsemno, and so 8 Tuja, La Liga Santanderum, na bibia timi ayekama yenko pia the friendly league champagne, not just yanko matches ahodo betimi atoja this particular weekend. Na the friendly league champagne no enefieru entu akramo betimi apakene nioma, ene 2 games na etimi abaso, yebenya rem se obo Paris Saint-Germain, Le Havre ebo AS Monaco, ochina matches a ebaso no, Clermont ebo Lorient, Lille Metropole ebo Toulouse, Club and Team Ediment etimi abo 90s, Reims, Rennes etimi abo Club and Didi Lyon, not just a Lens Boboko no, wo metimi atwe Club and Didi Olympique Marseille, not just bibia timi ayekama, yen ransom not just a tidbit ahodoa, a free clubs na kache epano, yen timi fantu janano pay, na ukopima ya desen sempina ebo body pa, winim se panyimpa Didi Paolo Maldini, where your former sporting director Edema AC Milan, and Chel Krana Panyimpano, etimi bomb de ehangini boot, Samasa onokra juano, wana nyebiem tinton time, wani AC Milan Bobo Kuno, wamoton kwanto mapai, na latest I mean say kan nano pay, and se panyimpa he masa ska ofio ye, yesi panyimpa kwa kopema Saudi Arabia, kwako hese ne club and Al Ittihad,
wɔkɔ na kyɛ sɛ ne sporting directing role no panyimpa no Didi Paolo Maldini wɔatumi akɔ na kyɛ sɛ wakɔ akɔbɔ adwuma na bibia atumi ayɛ kɔn nim sɛ Maldini family no masa ɛba sɛ AC Milan dia na nkɔmɔ mfa ni agorɔ ɛsiane sɛ panyimpa wei na ankasa ne ba ne Didi Danilo Maldini mene wo ka sɛ ɔbɔ AC Milan ɛna ɔno ankasa no wɔno ɛnso atumi si akan mɔm na mmom panyimpa no masa sika nti wɔgya adwuma no hɔ ɛnso atumi akɔ akɔpɛn wɔ Saudi Arabia na bibia no ɛnso atumi ayɛ kɔn na diamete yɛse panyimpa wei kura ne hyɛ akyiri ɛna papa ne Didi Nino Espirito Santos ano yɛ manager Edema Al Ittihad no yɛtumi wɔ ne nkonsa na mmom ɛnkyɛ ɔno ankasa ɛba na kyɛ sɛ ne sporting directing role no wɔatumi abɛfa adwuma no na bibia atumi ayɛ kama still on Italy issues yɛnwuram na kyɛ sɛ ne Juventus bɔbɔkɔ no ɔmɔbrante a ne din ɛde Nicolo Faguli wonim sɛ boy wei bɛtɔ dwa sɛ bet nsɛnsɛm no wɔno ɛna Sandro Tonelli mu nyinaa no wɔn ho bɔn mu na diamete ne sɛ boy no yɛse 1 year ban ɛtumi akɔ na mmom Juventus foɔ wɔn so wɔn nti sɛ dogo bi enu abɛ yɛse boy no matumi extend the contract till 2028 abrante a ne din ɛde Nicolo Faguli wɔtoa so abɔ adwuma atumi ade ama club a ne din ɛde Juventus latest a ɛpa ɛde fa abrante ne Juve no ɛnso na matumi ade ama ɛwɔ dwumadie no so na ne panyimpa ne din ɛde edi ha ɔna ɛ manager ɛde ma club a ne din ɛde Newcastle na panyimpa ne di nkɔmɔ wɔse ne wɔm sɛ abrante a ne din ɛnso ɛde Sandro Tonelli abande no wɔte fie nya adeɛ sɛ ɔbɔ bi wɔse one player ɔmani da no so paa ɛyɛ ɛne former club a ne din ɛnso de wo so mu player abrante a ne din ɛde Ruby Neves wɔno ɛna ɔmo kɔ ram na kyɛ sɛ ɔmo akɔyɛ sɛ ɔmo nsa bɛtumi aka no na wɔba no wɔba bɛbɔ adwuma ɛnso de ma club a ne din ɛde Newcastle ne ebisa ne sɛ masa no obi ɔbɔbɔ wɔ Saudi Arabia deɛ wobɛdɛn no rely on him ɔse masa ɛne Saudi Pro League no emu ayɛ din yɛ pa stars wom ɛno nti obi si akan wɔ hɔnom a it doesn't matter sɛ ɛne osi akan wɔ Saudi anaasɛ Qatar wɔso ɔmo gyidie abrante a ne din ɛde Ruby Neves ɔba wɔbɛtumi abɛbɔ adwuma na bibia atumi ayɛ kama yɛntinsim ɛwɔ ɛyɛ England na kyɛ sɛ yɛnkɔdi nkɔmɔ na ɛne Mauricio Pochettino Chelsea manager wakasa was irrespective sa Brantia and Didi Nicholas Jackson boy no 8 ball 3 goals hat-trick no was wo GD pa boy no yenya botrem fama no enche kro bia be hu akora na ni din Eddie Nicholas Jackson na bibia timi aye kama enso atimi dia mo so far this season Nicholas Jackson atimi abomodin atimi abo ama 6 goals and no enso atimi involve a wutimi sampa enche boy na your friend Nicholas Jackson no Chelsea supporters ni yamu be hu no ye eno nti obi anya botre entimi emfama no na bibia entimi anya kama na still on Chelsea Academy latest everybody ban na no pesa kwada which will be a wesi so your friend Leo Cardoso Diamante is a 2006 born Diamante is was signed the first professional contract etimi Diamante Chelsea who joined show na was Sompa 90.7 FM be hu akwada me kana semi na chese wo so etimi abowani akoma na bipia no enso etimi aye comment Leo Cardoso wetimi abomodin assign the first professional contract etimi Diamante Chelsea eno enso latest a eba na do pe dia ho nsem no etimi atudwa na papa ne Didi Mauricio Pochettino sa akwada ne your friend Rhys James no was massa boy no ye kasa right back pa dia was asase so ebi no nemum dia ka nyina ne se bibia be kama na injury situation na wa brand on side no etimi afro se eba ne sa obia be hu akwada ne your friend Rhys James no na bibia enso etimi e kama eno e latest a eba na do pe dia ho nsem no enso etimi atudwa e was Sompa 90.7 FM na bibia enso etimi aye kama na Chelsea fo no muntie we abrante na de din Eddie Romeo Latvia no de everybody ba ne se boy na nya start training enso de ama Chelsea anyame ya aduma after international break no boy no mu betimi ahunu no se ono enso etimi abe partner papa ne din enso e de Moses Caicedo e won fifro na bibia na etimi aye kama nti after international break no e ya desa abrante na de din Eddie Romeo Lavia wono enso betimi aba na wa bebo adwuma na nya Romeo Lavia nko abrante na de Christopher Nkunku latest a everybody pa eni se Nkunku so ono so ne ho anya ato no eno nti nyame ya aduma ne papa ne din Eddie Mauricio Pochettino wasen kan ne game nko betimi abobi nanso won pese obe risk no nyame ya aduma after international break no wo mu betimi ama abrante na de Christopher Nkunku etimi aba no no enso bebo adwuma na ne players a eye likely say ne Chelsea game against Man City wo mu mobilise na hye ne siete Trovan Chalobah abrante na de bench wo Kenny Chukwuemeka saso na abrante na din Eddie Wesley Fofana Romeo Lavia Christopher Nkunku mu nyina no Chelsea game against Man City watena 4:30 enya de esa boys no betimi abobia eno enso latest free Chelsea wo mo camp epa na no pay dia ho nsem no enso etimi atudwa na de Don Carlo Ancelotti ne ko bisan se panyini na na no ye hu akoda na ye friend Ada Gule se na ote bench nka nei wo betimi aba be si akan ni bi panyimpa no se emfa ntudwa wo se boy na fe no wasi so wo mo nya omaje so mpeso mo bomodi no mo risk no ye se ne boy no injury no do ne ho atone de nanso enya de se ne ho atone 100% enu nti na de Don Carlo Ancelotti panyimpa no se wantimi a risk na enu eye latest epa na hye no so Ada Gule dia betini se nei wo mo game betimi atodwa this particular weekend no enu so nya de se Ada Gule wono ebetimi abobi enu achi international break no enya de se obetimi aram e wo mo ya ne din de Turkey na watimi akobo adwuma enso de ma Turkey national team no enu eye latest a free boy in camp epa ye de ho nsem etimi atodwa na bibia na timi aye kama na okopiem wa Crystal Palace anu ambe story we demand
sa Brantia ne din Eddie Eze Ebereche boy no diametin said ne Crystal Palace wo mu betimi extending the contract officially me no kasa join show na was Sompa 90.7 FM wo bon sampa contract extension no wo manya ye till 2027 Brantia ne Didi Eze Ebereche boy no nya de se otimi akọ otena ho ba adwuma Eddie ma club the din Eddie Crystal Palace Man City over the summer money break passing committee afa boy no nanso nya de se omutimi ton no ne mo boy na timi extending the contract wo to was no wo ba adwuma and so at Mediama Crystal Palace, Bobo Kuna, and Oya Nijisame free point camp Eba. Now Oko Pima ne Premier League manager of the month of October, Abasubodina Nyako, Edia Mapanimpani did 8 Pastor Koglu, or your manager Edema Club and did it Tottenham Hotspur. No, Napanina to me a record, with himself so far, month of August or GDC in also, month of September to Michi, and a month of October and the 3 a hat trick, and a Panimpano, one answer to me about him Sampa, and what they want to show Edema Tottenham Hotspur, and Oya latest free 8 Pastor Koglu, Panimpano, one answer camp Eba. No, 8 tuja. Na mame fan tuja uko PM Tottenham Hotspur. Latest everybody ban say James Maddison boy no, yes in ankle injury no, anya yet serious. Enya dey say boy no na weekend omo match Ebas against Wolves no, wo betimi asi akan. Jametin say Gary Southgate enso etimi a redraw no. Edina free the 3 Lions of England omo squad no, and until boy na didi James Maddison no, enya dey say international break no, wo betimi akoni nyina say ankle injury wanyanya, and until afi na mpanyifo hwe no ma assessment no ma hunu number of days boy no enso betimi adi. Now ko PM Brighton and Hove Albion one more striker be a friend Evans Ferguson latest everybody bar and it's Roberto Di Zebia timia convince boy no I'm a boy na timia extending the contract till 2029 Brantia did Evans Ferguson what was boy juma Eddie ama Brighton na be piano enso timi aye kama and no latest epa na Chelsea game against Man City ne ko bisa panyimpa ne din Eddie Joseph Pep Guardiola say ne panyin na friend Calvin De Bruyne no what was boy juma and I say ne were fit to betimi abobi panyin si emfam tudwa was boy no recover the nemum wonyanya fully fit Chelsea game against Man City no enya de say Calvin De Bruyne enso betimi abosa game no bi eno latest epa yeri ahonsem no etimi atudwa yenkopiem Manchester United na Manchester United latest everybody pa and say ne yekobisa Eric Ten Hag say ne poor performance at Brighton did Dr. Marcus Rashford man this season no boy na niji wo home was ampa boy na niji pa Manchester United nemum how boy ni say goals no emma this time around it sounds a former na boy ni wom last season no na nkomo hwe say this season wo betimi atoa so na bipia enso etimi kama eno nti ne boy no ntimi mo goals no was ya ha ne pa ne bizanze na Messi mouth cry adan e sansa boy ne by beginning no start ya nyoma koye enne de no man koye wosi ampa team ni nyina na nya de panyimpa na nya confirm wosi Manchester United team ni nyina mode mo na ewo form eno ena ma na Messi mouth enya de se ye hunu boy no performance enso se ekosho ene yenkoma Eric Ten Hag enso etimi edija ede honsem no enso etimi atudwa na yenkopiem wa club ani team enso de Villarreal wonim se nche no mo pa mo manager panyimpa ne din edi Kike Setien latest everybody ban na no pay eni se panyimpa ne didi Marcelino Garcia ena ne oba na watimi aba be fa adwuma no former Olympic Marseille manager no wono ena epa na chese wa be fa adwuma no eye Villarreal na watimi aba bona bipia no enso atimi aye kama na yeso kopiem club ne din edi Bayern Munich wo masenya eye the next Alphonso Davies yeso boy no 17 years na watimi adi Nestro eye Ngodi wono boy ne din no yeso watimi aba no ba be boy yeso boy we speed pa so jina ntenten no ho a wutim sampa mode mo no ewo so wudwan show na wo Sompa 90.7 FM a ubon sampa boy no woni Alphonso Davies nso ye bia no enso enhyeda enima eno eye latest a eba na no pe de ho nsem no enso etimi atodwa na ukopiem apanyimpa ne ti Gary Southgate ye bisa no se na Brantia ne tin enso de Aaron Ramsdale boy no krabo no wonya bi mo ewo club ne tin enso de Arsenal na watimi aton sa was here boy no former wom no wo so wonim de ha papa didi Mikel Arteta Medran entia on ma Brantia didi Aaron Ramsdale wenya go no bi na moma no dio hunu nipa bi e boy ni mu a ene boy ne ba no bebo the 3 Lions of England na bipia enso betimi akonka ne latest free the 3 Lions of England wo mo camp epa ye gina so na ye dia manoni nsem ni nyina no atimi asi na no pay na bipia atimi aye kama na makacho se seko giga Eben Mystro no be ma onya bi bobo e beboa na bipia atimi aye kama be ma edura na jo a na chese untimi mu adwuma ukwa akudonso no nsansan bi agu ho ni nyina no wadro ne ye ba akopɛ eno ani seko giga Eben Mystro eno ena beboa o ene wudie na gonorrhea syphilis enam nsayare pia no be ma de wudwo nso na mu pai mienu a eya so be wonta afo makacho se hweyi enche wo benya gono e ba ne se ha adwen ko na koji seko giga Eben Mystro no bi no ene betimi abo na bipia atimi aye kama wudie ne low sperm count ni nyina no eye seko giga Eben Mystro
na wo bobo na bibia timi aye kama enso edi ama herbal shop any pharmaceutical shop bia no kwa wo so pese ko giga Eben Mystro wo kwa ye be mo bia mo atimi ato na bibia no enso atimi aye kama edi ama enso e wo hodom wo penchen bia be frem panyimfo no e wo 0244 799506 0244 799506 wo be frem panyimfo no na bibia enso atimi aye kama atimi edi ama yemfa se da PSC no bi emma production team no madaroma ene etena se na pay edi latest ni nyina no enso etimi edi baaye e wo dwumadie no so na yaw piano on Facebook no amanfo commented da ho pa yaw piano or say Eben Mystro Unity and the entire sports production team happy birthday to brother Philip na brother Philip birthday. Oh, okay. And the Philip ya watch I sister ubenya na picture mama. Philip ya watch okay, brother Philip babia will be a moment to ka. Ma ye hunu babia ye tena na ropa na bibia intimi anya kama. And what adu tachi Gideon was say thank you Eben medase ono enso dia with me edeba Facebook no enso no. Magazo sa that piece na bi call ediama production team no. Ya etechwe sa so na papa champion striker and a systematic press. Na Daruma na Sompa TV on YouTube. Sa so na Sompa 90.7 FM on Facebook no. Yetimi ewura mu na ropa the latest all updated stories no. Enso etimi edebredino Ebenezer Donko bit my friend Eben Mystro yakramo. Feel the magic in the air.